Hadian Magasarkar Jala Kelawan Rakyat Kaiphot Jangka Expert Committee ke Paidbah bagi State Reservation Policy Hagian Bartawan ke Jala. Hakakat prater udampang Arhajar Arpun Rio Uba Ardent Mela Basai Moj UMLA badu Presiden Keseng VPP ulapan bawa keseng kan 4 lek loy ban keren keluarkan dia. Nrekan sa bishar benia aswai kene ka Kaiphot. Habai keren bikelat patai kubor uba Ardent Basai Moj uba de unang yalam balasya mekasen jam bandawa penkela yakni kerukum bahakam nek reservation policy hadu pada syong syatkan. Ulong bau usngungu bagi sorkar kelas ngap bagi Jingiakhih jengki ban bishar biang yakni kerukum bahakam. Ndrai gedan kam mekapor ban puli bat bishar benia lada kini jing ai jing mut kepada nang Kaiphot kia de ne am bagi jing kwa bagi jing ang nuat jong Paidbah. Uba Ardent Basai Moj ula kentat ban ai jing keren ke bajelan hakini ke kenti. Ndai ula maham bakarai ban pediang ne kentat yakni ke Kaiphot kensyong ha kabai dai bagi jing bahajong Paidbah. Ada ke Kaiphot kelong kebalak ban pediang bat dai bagi jing dawa an selek kemen. Ndai lada kilap bakalong kebak bam ya hap satia bagamon Paidbah kan sepenlong biang ya ke Jingiakhih sesisian. Yang rukum yaki ipat an sepentip akapor ke biang laban rap syusyu unu-unong yalam keseng VPP. Kejingwan ra jong ke sorkar kena ke Kaiphot ak yang dorbar tauan kadai kesenjam ke bakrau hadian bon benai juga Jingiakhih ke bajor nak liang ke VPP bat kiwek bigi kan bon hapok ke jela. Keseng VPP ke lepen syai bakatong ke bahak kemat kadai banyadai ke bahak bakalawai ki samla ke jela. So appreciation to the government for having decided after our agitation to review the reservation policy. So now the government has tabled it in the floor of the House. So as members of the party and the legislature also, we need some time to study whether the review was taking place as per the wish of the people and as per our wishes or not. So I will not give a very long statement on this issue. I can only tell you that if the review is acceptable, we are going to celebrate, and if the review is not acceptable, we are going to agitate. Simple.